Welcome to the Leading Sight News. Votat langsung Karbi Cultural Society Cihek dan KCS Hawaramai Atumben Arpu Kimi Kacilaramai Pemanpon. Nijang Karbiang Long Lakai si Dwaramla konstituensi Arlo votat langsung KCS Hawaramai Atum ahin peningkan hini ya Parman Mai Pu lapen koncun bang Arpu Kacilaramai Pemanpon. Labang suamai along Mai Pu ang hoy gojan kro lapen koncun bang ang hoy abangke salong ki terang apansi ingwai ponlo. Sonsi labang suamai along abana Mai Pu dhonsing terang pen nagathandu na tengke alang li ningkan nerkep Mai Pu ang hoy kidat pen puthot non Mai Pu ang hoy Kacilaramai abangke ningarong piglo puta ningjep alang li ningkan nerkep votat langsung KCS Mai Pu coba mahosi ringwer lapen cinglu cingci lapen barpi barso hentak kim ponong lo puta cithan pontu Pason thosi non Mai Pu kimi tame an sose klem dam pon thu po posi alang li hin pen ning chithe pon alam theta ningje pon Lapen akimi Mai Pu gojen kro hin pen tame votat langsung KCS along kacepati nangkidun pona unit kado kave unit engko raisi do la unit engko raisi along ta kacepati nang padun aja pan homri humpa damsi cingki cithan namji puta alang li hin pen ningje pon Amri pen longsing mong report the Leading Sight News Juru lo, minal itu media person tuh kami patang ini, bukan sama tanggung pajuri itu. Ini ahok petang kini itu, kita langsung sawaran Mei, jong Mei pi, ada conference ini bodi di sepuluh. Asini itu apa nak bodi bang itu hidup, ini bodi apa, keseng pulo. Asih langsung keseng apa itu, minta ni tiap milih Mei pu itu pen. 2017 kan ini dah, Mai Pu itu kan dah kocang so hawar Mai ke sertalin, mana ruptalin anikan 2017 ni ke ruptalin anikan dukor lo masih so ruptalin anikan stamil itu mesin pacun pano masih pacun dia tapi itu aku angcur bang bang pening ang itu anikan kep milih period bang ni kan nak dulu misalnya so ni kan ke bang penili pi ba ke claim kli so putang ni dah satu payung ni pun bla ni lagi do hut pen sini ni dak serdu nak club along bang ni to dak kecengsi nak dingwell kinang so dingwell talong ada pen bedroom bathroom apa thang stambe dak ni tum sengkong claim polo lekin baru tado la pela so chicken ke litum open stage talong polo pen non cultural hall talong polo lapian itu kacing home emisi yak ke hai ko iya mak ke hai sa ko bhatson taru alang li ini laksana sa ko kumi nak pilih itu KCS ini jamlia kon ben ceng lok ala bathali ben ceng group ai alang kita langsung sitile si nili iklema period dengan nili ke kilo polo alang itu no kita main itu dun lapian rat nang cerita itu tuh bersih itu mesin peladak itu dinner festival kalbi festival itu mesin berpacung polo apa nong tan itu langsung long polo masih pini apa gini itu langsung sih central committee pen atau nang apa itu body di sapul itu masih ini apa body di sapul amedeng polo masih pini langsung body di sapul lo itu mesin berpacung polo lo apa itu body kimi apa nak komiti presiden aku akhirnya presiden hal ini aku bang supaya apa masih al nona abu dia kini tu hal ini tuning biji dia non ini keklaim pon Mai Pu dotek pen keklaim pon pan mak pacun pon pe ai pu thak pen alang litum ta la sonang body dum pen arun ni ala seduna klam anju se kemi pon dia khansi body pon angko la pen tum ne keklaim nei dolang ada artis kem la pen isi boundary wall lapen isi office KCS office avila asila ini period itu patang ini dong asli non kimi apa itu malah so klaim pon ko itu pan tak junior hawarame itu bagi klaim kita dia ucap ini sir non kimi Mai Pu ar bangai kumat ini laki election process di dalam election process tam dino mas election process pen kecengsi bang ke Lipson Bepen gojan pro lo Lipson Bepen gojan pro election to dia tapi la tum bang thong ke bagi thong
almu tu si good jok lo langsung good ki jok pen isi abon bang reject dalo bahanita drodel pakre chok drodel ama si aku pang proses pang teng tulo labang ke presiden secretary ke presiden alo pak ni tok dalo isi bang pi toko isi bang ga abidat ko masih lah pi ki do bang ki orlo ki humlo putih hal bang si presiden kuma lah gojan bang ga hal presiden alo acet bang humlo masih alang li bang si presiden alang li amen si declare dem gojan pro amen si declare dem secretary bang ke sarlong ki terang ang dak ongchung bang lo kan sa orang men ongchung